Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Mareko. Mareko kgaolo ya 3. Jaanong a tsena gape mo sinagogeng, ga bo go le motho teng yo o nang le letsogo le le omeletseng. Ba mo lepa gore a o tla mo fodisa ka Sabata, gore ba tle ba mmeye molato. Jesu a raya motho yo o nang le letsogo le le omeletseng a re, "Emela fa gare." A ba botsa a re, "A go letleletswe go dira molemo ka Sabata, gongwe go dira bosula, go pholosa motho, gongwe go mmolaya?" Mme ba didimala fela. Jaanong a ba leba tikologong ka bogale, a tlhokofadiwa ke bothata jwa dipelo tsa bone. A raya motho yo a re, "Otlolola letsogo." A le otlolola, la ba la fola. Jaanong Bafarisai ba tswela kwa ntle, ba kofa ba gakololana le ba ba gogang le Herote ka ga gagwe, gore ba tle ba mmolaye. Jesu a thobela kwa letsheng, a na le barutwa ba gagwe, mme bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo latela, jo bo tswang kwa Galilee le kwa Judea le kwa Jerusalema le kwa Idumea le kwa moseja ga Joretane le kwa tikologong ya Tiro le Sidoni. Mme ga tla bontsi jo bogolo kwa go ene, ka ba utlwetse dilo tsotlhe tse a di dirang. Ke fa a bua le barutwa ba gagwe gore mokorwana o mo lete ka ntlha ya bontsi, gore bo se mo pitlaganye. Gonne o ne a fodisa ba bantsi, mo ba bileng ba mo kgotlaganela botlhe ba ba nang le matlhoko gore ba mo ame. Le mewa e itshekologileng e ne ya re e mmona, e wele fa fatshe fa pele ga gagwe, e goe e re, "Wena o Morwa Modimo." Mme a e laela thata gore e seka ya mo senola. Jaanong a tlhatlogela mo thabeng, a ipiletsa ba a ratang go ba bitsa, mme ba tla go ene. A tlhoma ba le 12 gore ba nne nae, le gore a tle a ba rome go rera, mme ba nne le thata ya go kgarameletsa medimoni kwa ntle. A tlhoma ba ba 12 ke ba: Simone, ene a mo okeletsa leina la Petoro, le Jakobo, morwa Sebeteo, le Johane, morwa rraagwe Jakobo. Bone a ba okeletsa leina la Boaneregese, ke gore bo morwa tumo ya maru, le Andrea le Filipo, le Bartolomeo, le Matheo, le Thomase le Jakobo, morwa Alefeo, le Thadeo le Simone wa Kana, le Judase Iskariote, e bong yo mo tshwarisitseng. Jaanong a tsena mo ntlong, mme lesomo la batho la kgobokana gape, mo ba bileng ba palelwa le ke go ja dijo. E rile ba gagabo ba utlwa, ba bolola go mo tshwara, gonne ba ne ba re, ga a itse se a se dirang. Ba itse dikwalo ba ba tsileng, ba tswa Jerusalema, bone ba re, o na le Beelzebule, mme o kgarameletsa medimoni ntle ka molaodi wa medimoni. Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantshware. Satane o ka kgarameletsa Satane ntle jang? Fa bogosi bo ikgaogantse ditlhopha tse di lwang, bogosi jo ga bo kake jwa tlhomama. Fa balapa ba ikgaogantse,
lelapa ga le kake la tlhomama. Fa Satane a itwantsha, a ikgaoganya, ga kake a tlhomama mme o fedile. Ga gona ope yo o ka tsenang mo ntlong ya senatla, a thopa thoto ya sona, fa a sa golege senatla seo pele. Ke gona a ka thukuthang ntlo ya sona dilo. Ammaruri ke lo raya kere, bana ba batho ba ka itshwarelwa dibe tsotlhe le dikgalo tsotlhe tse ba ka kgalang ka tsona, fela yo o tla kgalang mowa o boitshepo ga ana go itshwarelwa ka bosena bokhutlo. O molato wa sebe se se sa khutleng. A re jalo ka gonne ba ne ba re, o na le mowa o itshekologileng. Jaanong ga tla mmagwe le bo monnawe, ya re ba eme kwa ntle, ba roma kwa go ene go mmitsa. Mme batho ba bantsi ba bo ba dutse ba mo dikanyeditse. Ke fa ba mo raya ba re, bona, mmago le bo monnao le bo kgaitsadiyo ba kwa ntle, ba go batla. A ba fetola re, mme ke mang le bonnake ke bomang? A ba leba ba ntseng fatshe ba mo dikanyeditse a re, bona, mme le bonnake ke ba. Gonne mongwe le mongwe yo o dirang thato ya Modimo ke ene nnake le kgaitsadiake le mme.